Mu Rwanda abaganga bakurikirana indwara ya COVID-19 mbere n'abagwayi iyo ndwara baremeza ko umuti mushasha Favipiravir ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buherutse kuzana wagabanije cyane abageramiwe n'ico kiza. Inkuru twateguriwe na Assumpta Kaboyi. Hashize ukwezi Minisiteri y'Ubuzima itumije umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19 mu rwego rwo kugabanya umubare w'abahitanwa n'icyo cyorezo mu Rwanda. Muganga Nkeshimana Menelase ushinzwe ubuvuzi bwa COVID yabwiye Ijwi rya Amerika ko uyu muti ufasha abarwayi ba COVID-19 batarazahazwa n'iyi ndwara. Uyu muganga asobanura ko uyu muti bawuha umurwayi utararemba kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'iyi ndwara mu mubiri we. Umurwayi tuyandikiye ni umurwayi uba ugifatwa atarazahara muri babandi badafite ibimenyetso cyangwa bafite ibimenyetso byoroheje, abo ngabo bibagirira akamaro, ntabwo bakomeza kuremba, ntabwo ibyari inkorora bihinduka umusonga w'akaga cyangwa se umuntu akajya kuri bomoni cyangwa ku mashini. Abari muri kigero cy'uburwayi buremereye aho virusi yarangije kororoka ku bigero birenze za miliyari, ugasanga iyo virusi yarangije kwinjira muri selile z'ibihaha zitagira ingano, abo ngabo uyu muti ntabwo ukibafashije. Ni virusi yororoka cyane uburyo bisaba kwitanguranwa ukayifatira n'itaroroka ngo ikwirakwire mu bice byose by'umubiri. Muganga Joel Bahoza ukurikirana abarwayi ba COVID-19 mu ivuriro ryo mu Gatenga agaragaza ko abanduye iyi ndwara bahawe uyu muti hakiri kare bakira mu minsi mike ugereranije na mbere uko byari byifashe. Uwo muti mushyashya rero bazanye urafasha cyane, bifasha umubiri kurwanya virusi vuba ugereranyije n'undi muntu utawufasha. Ibimenyetso bya COVID birimo inkorora, kubabara mu muhogo, kumva wacitse intege, umuriro, nabyo birangira vuba ugereranyije n'abandi bantu batawufasha mbere tutarawubona mu Rwanda. Ubundi mbere umurwayi gihe moyenne yabaga ari iminsi 11, ariko muri iyi minsi tumaze kubona Favipiravir abenshi bataha ku munsi wa gatandatu. Ubu ni ukuvuga ngo abarembaga mugera ku rwego rwo gushyira ku mashini nabo baragabanutse kubera uyu muti? Cyane rwose baragabanutse, imibare yaragabanutse. Twarabibonaga abantu babaga bashyiraga ahari indembe zirembye cyane zihumekeshwa n'ibyuma n'amamashini, ubu baragabanutse bigaragara. Muri iki gihe imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima umunsi ku munsi yerekana ko abagenda bakiri iyi ndwara biyongereye kurusha abandura. Bamwe mu barwaye COVID-19 uyu muti waramaze kugera mu Rwanda bemeza ko wabagiriye akamaro. Uyu ni umwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika utifuje gutangaza amazina ye. Padiri nkaba naranduye COVID nisuzumishije kuri 22 z'ukwa mbere. Ku itariki 24 nagize amanjina akaze, ku itariki 26 ntangira guhumeka nabi. Nari ndwariye iwanjye mu rugo, abaganga bankurikiranaga ndi iwanjye. Kuri 26 rombuza umwuka utangiye kuba muke, 28 nibwo nitabaje abaganga bahita banjyana mu kigo cyo mu Gatenga. Nari mfite diare ikabije, nari mfite umutwe, inkorora ikaze. Ibyo byose bahise babanza kugabanya ubukana bw'ibyo bimenyetso. Ku cyumweru binini barabima ndabitangira, na rimwe ku cyumweru nta kuwa kane COVID bishyizemo, nuko bahita bansezera ndataha kandi nishimye. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere u Rwanda rwari rwatumije 18,000 by'umuti ugabanya ubukana bwa COVID-19. Kugeza ubu imibare igaragaza ko kuva uyu muti ugejejwe mu gihugu umubare w'abakira iyi ndwara ugenda wiyongera, ariko muganga Nkeshimana akemeza ko no kwivuza kare byongerera amahirwe abafashe iyi miti gukira vuba. Favipiravir bigizemo uruhare, ariko hari n'ibindi byinshi byabigizemo uruhare, nko gukomeza gushishikariza abantu kwipimisha hakiri kare. Ngira ngo murabizi ko hari igihe cyageze abantu bakajya baza kwa muganga batinze kubera ko yabanje kumva ko ari nka malariya arwaye, ariko tukagerageza gushyiramo ingufu mu gusobanurira abantu ko umuriro wa malariya n'umuriro wa COVID ntushobora kubitandukanyaho ku giti cyawe, bitandukanywa gusa nuko wakoze ikizamini. Ugashyiramo n'uwo muti wongerera abantu icyizere, uwo muti utuma abantu bashobora gukirinda iyi virusi mu gihe gitoya, nibyo bibyara imibare myinshi y'abantu bakira. Imibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 1853 aribo bamaze kwandura COVID-19 mu gihugu hose. Muri bo abagera ku 16,803 bamaze kuyikira, 149 nibo yahitanye, mu gihe 1,001 aribo bakirwaye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tugushimire Assumpta.
bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Tuve mu Rwanda dukubitire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa mbere amashuri yasuye kugurura muri ico gihugu inyuma y'amezi abiri yaramaze yugawe kubera virusi ya corona. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Byari ibyishimo byinshi ku banyeshuri, abarezi ndetse n'ababyeyi kubona amashuri yongera gufungurwa imiryango muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri bimwe mu bigo byo muri Uvira twagiye tunyuraho nko kuri Les Anges, kuri Nuru, kuri STI, wabonaga bakajeje ingamba zo kwirinda coronavirus zirimo gukaraba intoki ndetse no kwambara udupfukamunwa kuri bamwe mu banyeshuri n'abarezi. Ruremesha Cyubahiro ni umurezi wigisha ku ishuri rya STI, aragaruka kuri zimwe mu ngamba babafashe mu gutangira iki gihembwe cya kabiri nyuma y'amezi abiri amashuri yaramaze afunzwe. Uyu munsi kuva saa 6h30 za mu gitondo nje nahageze mbere, maze kuhagera abana bato bose nahise ntangira guhura nabo kubera ko cyari igihe kirekire bari mu mago kandi bifuzaga gusura ku mashuri. Nari nahageranye n'abana bose n'abandi bakomeje kuza basaga nyine twashize. Muri kwirinda gute virusi ya corona hano ku ishuri? Kuko leta yashyizeho ingamba, twabikoze icambere nuko umwana wese yinjira yategerezwaga kubanza gukaraba amazi yarateganirwa aho ngaho ndetse n'isabune. Uretse icyo ngicyo hari abaje deja bafite udupfukamunwa, n'abatabizanye bose twababwiye ko ku munsi w'ejo bagomba kuzaza mu masale. Twagerageje kudispoza amapipitre neza, mu bisanzwe hari igihe wasangaga nko kuri pipitre imwe yicayeho abana batatu, ariko uyu munsi twagiye tudispoza mu buryo pipitre yicaraho abana babiri kugira ngo bategerane. Nahimana Esperance nawe ni umurezi kuri iki kigo cya STI, avuga yuko kuri bari ibyishimo byinshi kuko bagiye kongera guhembwa. Twashimiye kubera ukuntu amashuri yuguruye, kubera nka twege twahora twigisha kuri prive ntitwahembwa. Turashima ukuntu amashuri yuguruye, twari krize yari yatwishe. Turashimye ukuntu amashuri yuguruye. Ubu tugiye kongera guhembwa, ni abana bakomeza baza ku ishuri n'abavyeyi bazoriha, turizeye ko tuza guhera. Inzu zabomotse, turabona n'inge n'amahera yo gupanga nayo kubakisha, byose byari bitugoye. Bamwe mu babyeyi bo mu mujyi wa Uvira babwijwe rya Amerika ko ari umunezero mwinshi kuba amashuri yongeye gufungurwa, ariko bafite impungenge ko hari igihe ashobora gufungwa kuko atari bwo bwa mbere afungurwa kongera agafunga kubera virusi ya corona. Twebwe nk'ababyeyi twishimiye ko amashuri yongeye gufungurwa kuko waragize igihe amezi abiri abana badahaye biga. Twebwe nk'ababyeyi twari ko tubona ko hari ibibazo bibiri, abana bo bayibirara badahaye biga icongeho kandi bagasubira inyuma. Ariko kuba leta yasuye kwibuka kandi kuko bashobora gufungura kuko ababyeyi twese tukabona abana bose ku ishuri, twabyishimiye cyane. Ariko impungenge gusa tugenda tugira nuko ubundi bari bafunguye nyuma yabwo barasaba kandi twumva barafunze. Icyizere ntikiraba cyinshi cyangwa ntikiraba cyose kubona kuko bizakomeza, ko turabona ko kandi ejo bundi bazaba bagatangaza gufungwa. Ariko turizera ko ubutegetsi bwacu ari umubyeyi, nimba akomeje kugira ubuhuha n'ubuhahara bw'abana ko bashobora gusubira ku ishuri. Mumenye yuko amashuri muri Kongo yafunzwe tariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 mwaka 2020 kubera virusi ya corona. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.